Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan, dobrodošli na izvlačenje parova prvog odbojkaškog turnira Ribula Kaštela Open 2021. godine. Moje ime je Vladimir Dugančić i član sam organizacionalnog odbora turnira Ribula Kaštela Open 2021. godine i samo su večeras dvije hrvatske odbojkaške legende, Ivan Rančić. Dobar dan. I Ivan Andromak. Dobar dan. Ribula Kaštela Open 2021. igrat će se u srijedu 29.12. s početkom u 9 sati i na turniru će nastupiti 4 ekipe. I to OK Kaštela, OK Marina Kaštela, OK Ribula Kaštela i OK Split. Sad ćemo pristupiti izvlačenju koji će igrati polufinalne mečeve i to ćemo napraviti na takav način da ćemo najprije izvući domaćine. Dakle, gospodine Andromak, pomozite mi malo sa... Može. Turnir se igra dva polufinalna meča u kojem ćemo dobiti pobjednike. Najprije će se poslije toga igrati za treće mjesto, a nakon toga finale će se igrati za prvo mjesto. Prvo ćemo izvući domaćina 1 i domaćina 2. Gospodine Rančić, izvolite. Hvala. Domaćin 1. Domaćin 1 je OK Marina Kaštela. Gospodine Andromak, neka Andromak, izvucite drugog domaćina. Evo, drugi domaćin. Drugi domaćin je OK Split. Gospodine. Evo ga. Dakle, protivnik OK Marini Kaštela je ekipa OK Kaštela. Dakle, u četvrtom, izvolite, trebala bi biti Ribula Kaštela, da vidimo da li sve. Tu? Je. Dakle, protivnik drugog domaćina je OK Ribula Kaštela. Dakle, imamo dva para. Imamo OK Kaštela i OK Kaštela i OK Marina Kaštela. To je jedan par. I drugi par je OK Split i OK Ribula Kaštela. Svi mečevi se igraju u dva seta. U slučaju nerešenog rezultata, treći set se igra do 25. Početak turnira je u 9 sati, to sam već rekao. Nakon toga se igra najprije za treće mjesto u 10:30 i u 12 sati se igra za prvo mjesto. Tendencija je da turnir postane tradicionalan i da se unapredi ta odbojka u mlađih kategorija i da turnir postane tradicionalan. U ime organizatora i u ime, osobno svoje ime, želim pozvati sve zaljubljenike odbojke da dođu pogledat. Jedini uvjet je da moraju imati COVID potvrde i naravno maske. U ime organizacijskog odbora i u vlastito ime svim gledateljima želim sretan Božić i Novu godinu. Nadam se da će turnir se odigrati u dobroj i namjeri da se djeca što bolje zabave. Svi oni koji dođu na turnir dobrodošli su. Naš sponzor Ribula pobrinut će se za sve one učesnike i sve koji dođu.